Kano misis atau kan isong samayang. Kinaringan isong kerajaan sorga. Kung sikaw do kasoban na bayno, insan po do kapagyampayahay, maya ditit kasiwatan iti. Kung sikaw tu santab na po dit away andahay do kasoban na bayno, nga manahak dat panghakan kumadahay, dat tumilombus yahay dat ogirat tumanudia. Tinasambayang day isong aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya usan ng kasabon kumadati din sanan. Bayno na po nga 27 hari bulan 5 hari Kamis. Ako pada na pa saniti sa minggu bayno. Ngano kad hari Kamis sa di bayno gi. Pelajaran pada ti bayno nga kituluh dat amanat agung. Ilo panulis, ilo pelajaran dati nga isya kandat dat ay at bulan 5. Tu may no po siya pakay no lagi tab Matius subay no. Matius 28 no, ayat 7 nabada naman sila nga oy on to kono polo boy. Kinatungagan di Yesus. Matius 27 ayat 1 gisombot 20. Katalib no pa hari Sabat, sayra dat mumbalo sumilaw tadaw dit. Tadaw do kumoy sa Domingo idi, o ngay na di Maria Magdalena o Maria de Isuay, minaylo intong ilawang di Jesus. Hiti na po nga nailaan dati dat kinatungagon no pa di Jesus nga hari Minggo. Ito'y ko hari Ahad. Ito'y ko hari pertama. Yun lo inaratian to ko. Hari Jumaat numan lobongo. Hari Sabat atau hari Sabtu payungundorong. Hari Ahad, hari pertama natungag. Kamuyan na po nga piro na tadaw. Talu tadaw ka. Ngon na po di iwalo ka pilo tadaw ki sangadaw na ri. Sangadaw na ki. Ipaimpano ka pilo hari Jumaat sa dopon na linabong ki. Bangkit pada hari pertama. Atau kailan ng pukul nuno. Tumanod na po ng pamagunan nga hari pertama na po nga pukul 12 pitang atuang kat tumingolo na tadaw ki timpo. Nga tumanod na po dong kitab. Kondalihan na po kodalinan na po tadaw nga antakandot kotonobon na tadaw. Hari pertama kan po lom kotonob na po tadaw di hari Sabat. Hari pertama na mo tiri. Di na boros at hari pukul nuno madilo. Belum pukul nuno din natungag. Nga hari pertama ka. Tidak kira dat pukul 7 dong tuong di hari Sabat. Hari Sabtu. Nga hari pertama nari tuman dong kitab. Tu kondalihan na pulot tadaw, kodolinan nila tadaw nga antakan dat kotonobo na tadaw. Irihin na ratian dati tumanu da kitab. Nga perlu dati ilan dat dom pamagunan na po hitid dati ina po kopomoromitan da tulun dat ay taon wago nga antakan dat kondalihan da pitang hatuang. Pukul 12 pitang atuang. Jadi Alkitabiah na padadi nga kotonobon da tadaw kolonon da teko kondolihan da tadaw hari nga ato kay ngan iwalan po ted pero tadaw ko po yung kurang nga ina po inelan dati Yesus napatay
om natungag gago. Om ila kinapatayon kinatungagon nga iso komantadit pinapakita dat isya na po nga email dati lansanon. Iho no hit pahingigit tot kunsi do kapatayon katungagon kano po siya gi kamoyan na po nga ay isya na kadaw hipahingigit di ikano dat papakita papatudok. Okay. Jadi ngon po dati iwalo dot iti katungagan kinapatayon katungagan haro na po hot ay nuridi kabol imilod magampuang dati timo magilapis-lapis o kon pondod sa kiranod ay ino pa itulon di nga mimang akon ko asukong kat minamangon ki nga mimang akon ko tumanod dit Yesus ato kumayay mo tigihat ralan na papakamu mo ob ilo pa nga milad iwalon ki nga yati sebagai pananod di kinarahingan karati tokolod paingkukuro haralan penebusan di pinatumboy da kinarahingan inapadit sarohan dati nga napatay siyo natungagago pinapakita dahara kapatayon nga isuang da kinarahingan isuang di Tuhan Yesus iyati na po nga hara katungagan. Amen. Ilo nalo okay. Ayat kumudua pasilih na matidigang pabumi di koronob kopyo tu sangulo na malaikat na kinarahingan linumintuhon mantad datawan rinimikat tahri watu hidi na idisyo lido irikaw na dihiri sakay di watu turos pamurasan na po siya nga miyagalod dit kadumat kilat miyagal no kadumat na dako hari karay tet kadumat hara lagi karay togonit tumparak nuko hara ogumo na bagi miyagalot kilat panampakay daw o purak miyagal da salju sumisi hari sumisi ki sumisi no po nga iharanipon otopot kad haranipon iri ato koy ngon no po dit kadumat tampa ay kayo ki salangan piya nga murias no po ongayla nandod Soroy radirad polongon katanom hilatan ha ngon nukodongo nga pintatasantom di mo ngodong susuwahin na kanagid miyagalit tumampo na pod miyagal hirek kayo ki nga rumilit to mo dati lo iya po di mangirurid dit i kayo miriyaw na po awayaan dat kadumat kano na po da dinipon nga haron na kando at dimat kanto digi. Okay. Ilo ko mo yan da salju hilo. Nugyala salju hilo eh. Salji hilo ko salju. Nupiswayan iti salju salji. Doon na po dito sa ro nga. Salju. Kararanghan na po dito. Ilo kamoyan nga salju no po nga yun ditalunaw okay? Salji no po nga kukurugalo ice ko pweng ko kumuli mo kumaapat ino po di mantamo nga di nga noronobiolo minodosi nasilih diolo damiagali tulun-tulun na nangapatay paingkuroy komanda ko tulun na nga patay.
Saira na pod modo si toko teko kagagang ko naranaban to ko gi pengkuro. It suway na po boros di nga bungkam it kondorong po tilo. Uhotan nga ano nga ko boros ki. O kita ko na po tamburyo. Kagagang ko pengkuro. Ako na ko boros. Modo si ayay na po yung modo si ki ano ko boros. Dati na po ko basalo nga katagak nga itamburyo ko ka. Nasilih delad miagalat tulun na patay. Minudosi. Nakoposi. Koposi mo tigi. Kumuli mo. Nga boros na po di malaikat di kumadit ko ngonduan di. Kada ko podosi. Tu oilaan kud iyo ko no po nga magihum di Jesus. Inuman po sa lipo idi. Sa kira na pod mandati intang ayat kumaapat ki. Ilo piyaman tamang ilolobong. Ay ilo na kapuri manda sa iran na tungag Jesus. Tumanod na pod hitid ayat 2. Nga numan nagid di malaikat lido iwatu dot pinanumpon. Kumon po nga amo no po naguguraan. Ay so no po nakitad sinumaliwan dahirid titigawon di lobong ki. Irin na din natugangan di lot mantamang ngay. Sakira na pod nadapatan di lo sa irat tinumungag Jesus. Nga laid nila minagidu. Nga yulo kado nga no ko ilam sa iran natungag. Bukulan na ang puti sa dopon ko. Pitang atuang minsusuab ano ilan. Sa ira po karika tila malaikat. Iman tamang ilubong nga. Ay iyan na ditulo na napatay. Ay sa namilad paburuan. Pakadada. Kumuanam. Amati siya hinadhiti tu isiya na pa nga natungag. Miagal dit pinaboros daw. Kano pagi nga dati intangay. Ilot nga dati intangay ilot nadupon di siya ka. Kumaturo. Ang ngayon na dialo boras na pa di malaikat nga uli ko segeralah pergi. Paborasan na kumuad murid-murid daw da isya na pa nga natungag ipagilitan di tulon na nga patay. Salju. Isya nagi nga nakapagulo da kayo da hilag Galilea. Hila kau nandad kau kita di siya. Iri ni pinabaras ko da kayo. Kumawalo. Sikap pilat tinumangkiad mantad dahiri labang idi. Miyampay do mo dosi nga miyampay nagid otood. Kataadaan di tagayo. Gisambo minaginangko silad sikap. Na may pamisunod di murid-murid di Jesus. Kumasiyam. Sigog kan no pohom ay karuba nila di Jesus. O minaboros. Salam bagi mo ka. Kapisanangan do kayo. Kapisanangan do ko suwabon nga hitid dati ki. Insamok na dila di siya, minaygapo siga ka daw, sinumamba daw. Boras di Jesus kumadilo, kada ko po da si, pamanaw na hom, ngayo po ilo itong pinay ko, mo'y dat, yalo na po nga, kong edad hilog Galilea.
Hilo nandelad ko kita deho kasih. Tokay. Ako kura kanad nilanud linobonggi. Sigo kay karuba ko. Kokito ko. Iho iti kasyo. Modo si. Modo si toko. Kapain kura gi. Pain kura toko mangilad. Rogan ko amo. Ino pa inararang ako. Sakira na po modo si toko tamburi gi. Pain kura pangingintong. Iyo kakalo kabo. Intahan mo kita na po tilo nga, rogon ka. Haro kita dati pa yung kakat. Kaubasan dat panudukan na tulun pa yung kurata ko. Kumirop. Kumirop haronit isohon po ngay matogi. Hinokasari ka. Haron nagay panudukan dat. Kakita ko na po pa yung kakat. Intahan na gako dong kulong kasandat ka mo. Ano po kasandot nga tok rogon mo tiri tamburiyo ka. Iri ni pangaruh-pangaruh di tayangan do kita dati. Jadi sayra na po did ay nailanda no katunga gi Yesus. Ika daw himantamong golobong hindi nga ilo tinumamong ko hiri. Kakito na po minogidu Maria. Duo ho Maria isuay di. Iyolo nga po nakitangko sunod isay po di hat ay malu dahiri ki. Isay po di mandad. Minamanaw na po ko no tok ano ngon iti mundorong kago ka. Po nagipanaw no hit mantamong kalabangan. Hilo tangaralan korikot na di pira-pira tulun mantadi di minantamong idilobong idi hilokota na idiolo pasunudo di imam-imam nunuhi na kita diolo mineruba idit it imam mantadi na kita diolo di kasuabon idi sayra na nakapag-runding-runding yolo it kumayanda tua-tua minagano dilo kaputusan minanahakot piro-piro ginumutusin kumadit minantamong idilobong ina pa naretanda hiti nga kumadi soldier ina bagay soldier minantamong gilobong soldier idi miyampay domino boros, manda ko po boroso, do ino pa'y minay panakawidit. Antakan na po donga tuwong, nga ino po murid-murid di Jesus, nga naidiolo panakaho. Ilungunid di, ilobongid di, ay siyo, naidiolo panakaho i Jesus, antakan do ko do po ka. Ino po dihit ay sayra na po arangahan kumadit wali kota di wali kota wakil pejabat ko mayor kanto logi iya handa mo'y toguang iya handa mo'y suku natarimo dele tu sini di iya di numandelo po boroso dot Yesus na po nga ay natungag nga ne di murid-murid nga daw panakaho itong tiagak tumano do padhiti nga ino padihit panambarasan na may galidi nga no kasiyar da ipagilitan da tulon da Yahudi gisambodan do haro nagitororong ako ay katumbayaan duwa kondot ino po dihit Yesus idi nga noy polo no noy alanay ka nga no po iho nga kuy may
pingiloh kopi yang paling kukurohit berita itu bagi. Jadi aduyaan to kan lagi dat ino po dihit nongorasuahan idi nga milan bo komondo basug ko kadaw ri bogi. Iri na kopi komondo saksi dusta. Tu no kokito hilad miyampay matoh daw sendiri. Miyampay matoh todung kabang tolingo turos daw sendiri nunuhit ay no kaindalan daan takan idi. Iyo dih pia kinasuayanan dilo nga nakasapi lo bersaksi dusta. Milok komo yon dat gumo nakanto pinomoroswahil lo. Nukadhilo ayat 12 sejumlah besar uang. Idi ogumo nakanto pinanhak dilo lo bo. Pinomoroswah. Agayo numatiot ay kesan nilat saksi dusta dilo gisombo dondo nga agumi tulun da atumbayan dat Yesus no panganatungag. Kada takonod sumilih to miagal lo soldier. Iati no poti dawlo na gidid iati no poti nga nakabasa to pa kitab. Ila no pa soldier no kokitod miyampay mato sendiri nga nakakuni dat ay magakun da pa yung kukurahin na kita dilo. Dawlo na gidi dati nakabasa-basa takon na yati ti natari mo dati miyampay iman to oso nang takon diragon dat ay ngayon ang puwa nga ilo namuti ko piot ko dati ti kaboling kang dati kagayat ang buli jadi dat milay papolomok na katumbayan dati. Rumikot ako na diti kamundat I will go. Isuang dat Matius 28 ayat 16. Kahopoda misa muridedi ongoy na dilo dahil Galilea. Ihirin nuluhon di pinatudok di Yesus kumadiolo. Sayra na po no kokito hilo di siyo nga sinumambah hilo. Nga pira-pira tulun dit ipilit pagilitan dilo. Ragu-ragu. Ay, tapat tinango di siya ko piyolo ka. Miyagal naman di Yohanes ki. Sayra do nogil Yohanes Pembaptis. Sayra na nogili siyo. Nuka di siyo. Suho si murid-murid daw. Ongay ko rubanda tulun. Iya na kuy rumikaw tidi ko magandad pa suway ka. Nailandatid antakan na po numandi Yohanes po juwa Yesus no kasyo. Yoho nagida baptisan no ko. Yoho nagidi mambaptis dia ka. Nga sayra na po di da nogilis yo. Sigog kadi kaboros di Yohanes at isiyo tu ko piori ko harapos wait andadon ka. Pengkurah to kayati. Sigog kadid haro diti ka mundo ragu-ragu. Iho nga kombal ko imoti ragu-ragu. Idit otumbayaan ko amo. Otumbayaan ko amo. Harit jadi bo. Maya ada tulun sa pitulun. Iatin po nga haro minta lang ako pikantakan miya galidi. Lobi pun dod ino po isambayang dati nga impiro ko di sumbayang ay asimbar gi. Hilo piyang murid-murid di Yesus. Nakapiyampay di siya lebih kurang 3 tahun. Haroy karagu-raguan di lo. Ino ko kita miyampay mato sendiri. Dawlo na gidi dati. Atumbayan to ko dot minta lang no lo karagu-raguan da sumuno gi. Umata kay alimon. Iho nga ko'y magalimbot. Kumbalo ko'y ay otok po. Timadi ko piyo daro ka. Nimbulay ginawtid di po.
Mia galigaman. Memimpin aku perbincangan sekolah sabat. Karait di karikatan Yesus kumainduho. Isay naman da rumikot to kumainduho kanggo gi. Kasyo. Nakatuig ay Tuhan Yesus ka. Nga alalay irakira. Dorumikot teman do kopio kani kang ari mo nahuri gi. Ya ting haro hitiyo di sumonu o. To kay olimon. Sebagai tulun di haro kapurimanan harot ay okito toko kantakan minta langi kadaw ito di. Ihari ginawod ay otopati madi kopio hoy ka. Haro piyahit katumbayaan no diri hari keyakinan no nga mimbula inagi akasari iginaw di bo ay otopati madi kopio ka haro no po nga ato kono insalahon di sebagai tulun sa pitulun iya tino kanta-kanta katid-hitid pemagunan na nakaduso iso na pamanta di murid di Yesus sa amu atumbayaan dan natungag Yesus nga isay nasunudan piad paingka atungag tadaw katalu mantadi kinapatayon nga haro higinawod ay otopot ti madi kopio ka isuang ga kitab Yohanes 20 ayat 24 ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nga Thomas sangulun mantadi kahopodom dua murididi inagiit rini roy tandet didimus nakapagyampay det yolo antakan dari numika ti Yesus boros na padi murid-murid da suay kumadaw nako kita ihay kinorohingan. Nako kita ihay di Yesus ka. Nga, Thomas, minoboras kumadilo. Ako po kita dit pilat da paku da hirilongon daw. Ako po kotudo iti tunturo ko dihirid pilat da paku. Ako po koi gitidit jadi lambung hiti bo siribati kagang boriki inuman suhako ako po atumbayaan kasyo doon walu tadaw man tadidi Yesus hinoh kagud hiri waladi itomas na po nga miyampay diolo. Dadam motot songin tobon nga ititigawon rinumi ka ti Yesus sigog ka na pom ingka katay siya dirid pagintangan diolo minoboros damay sejatera bagi kamu. Nakuro tumangunsi ilo walay. Natandasan gam ni panakaw mayat di Yesus ki. Doon na padam turo. Po boras na siya kumadi Thomas. May na di pon taka inatunturo no dahiti. Intangay natit longan ku. Patunuya alongan no. Ngaya parlo ka itit lambung ko. Mobokobo ka. Mobokobo. Ita sarod o purimananda dugalon. Akon ko ila kardi. Mobokobo. Kada nundod atumbayaan nga katumbaya ay nundo ka. Boros di Thomas simbar ni siyo, ya Tuhanku dan Allahku. Kadi Yesus kumadaw, mantadon no kokito ko, iya na pwede nga atumbayaan. Kotood na itulundot, piya kokito, nga atumbayaan. Kalumag na itulundot apya ko kita nga atumbayaan.
kalumag to kanod o insanan. Ato ko ano ko kito. Nga atumbayaan to ko. Ila na iman percaya. Katumbayaan dati kumakinarahingan. Tiyan. Lambung. Tiyan. Lambung. Kumaki. Jadi, ihati na pati dondo nga milo na kumayan dat mintumas-tumas to ko natigi. Kaubasan na dati dat nuno. Makiano to ko pabukti. No ano ko pabukti ka. Nuno bukti. Miagalat mamalik karita nuno bukti. Har perjanjian, har agreement. Okay? Perjanjian paingka ajadi na po tinga paingka mantada ay sa perjanjian gumo ipagilitan dati narutum batambalot at tumbayaan tulun sa pitulun bukan juga orang lain ba saudara ba ka sigog ka nga numani rutumo idi tampinay kadang-kadang kot inagi katumbayaan dati iri nagiit mamarutom dati. Tokay. Nga no ka di Jesus. Kalumag na itulunda api ako kito. Nga atumbayaan. Iyati natit ang lumag to kat tidun dogi. Hato ko pia no koygit no ko kito idipilat. Di pinaintalang. Dat iminangi kita kapatayon di Jesus nga atumayan to ko. Noritan no po haro lo pilat ki. Nga haro dituhot dati adi no lingos. Adi ne dui pilat. Ina po do panumbayaan di gulo po ki. Nga magisusuagyat boros sa tangulun bo. Hari orang ngukud ina pa inuman papakay nga itipalad. Ti dia. Kita lalampanit. Ti dia. Nga hari ka boros at ina pa inuman papakay nga hiti. Hiti na pakaganda nga ahurak. Sira no po naman ponsuko, naman paturidong o isalip nga hiti na po man papakay nga ahurak ka. Jadi hiti ka kadi ka. Nga ino po'y osaraw ko ki, inorang ko di lahid. Nga, ino po'y pala di Jesus, hindi nga, kiluhang ka. Iri na dit, karulok pa dit tumasit, tunturo daw di pala di Jesus, si ikiluhang, katumbayaan niya gisiyo ka. Jadi norang ko di lahid. Nga, hintaay ko di bay no ki, ko iya dihi ko mo yan. Ina po hit pinakito nga. Ilo numan suhako. Ngan igitay ilo numan suhako ka. Irinad. No kagadi. Ole bilur-bilur niya kamusambo. Di lanong pengkukuran na dihit. Ihilalikod na numan pinsaputay. Kulam haro po. Mystery no bolog kulom nga irin naging mystery anda doon na po dati sa ira dat karikatan di siya kumendo karuba to kanandam gulo na po nga dati intangay nga ipa kulom ilongon ko ipalad mong ilo ko piyo doon na patihom milo na dati borosan dat hirilongon hiripalad sa kirab miyagal ka hiti palad kaya na nga kita lampanin. Sa kirad hiti, nga haro nagiit. Winonse ilukisan ko lakunan dat numan nagya kagasay hitid it antakan pinasalip inuman kagasay. Kamuno po nga sa kirap ya ponsukon nga ay agaya ti hirik palad. Nga haro nagi kaborosot ay numan kagasay tinomod dagi sayra dok numan paing kakato isalip nga agaya tititinan o hurak iti dia iri nagi mangku ito modon ka
Da iso na panginggaritan. Nga mystery no nga ilo. Andadon no padatin sa iradat rumi ka ti siya kumendo. Manuhdad iati nga mandadan dad siyo. Karuba hingga body ko piko mo yun dit. Pangkot badi emidid pengkam mintang dadi ay kaganda ki. O gumudi pilihan dati ti. Soldier to ko itu mas gi. Jadi ina padihit nunudilat amanat agung. Pinasunod Yesus kumadi murid-murid daw. Milo komoyan dat iati no bali tidon daw. Matius 28 ayat 16 gisamba 20. Ilo no padihit ayat 19 nga ilo na dihit amanat agung kumadati. Mantadi di ongay ko no siliho na dako insanan na pubansa nga murid ko. Ponsuo na dako hiolo iswa nga ngaranita pa anak Roh Kudus. Nogi tudukay nila momonsed insanan ni numan ko paboroso kumado kayo ilaay no do kayo iho na po nga miyampay kasari do kayo gisambot kalimpupusan. Ilo na mati dila I will go dati. Sa ninarod labi kurang kat asamok kat talutulan I will go kasari to ko. Mongoyo ko kadati ki. Ina po hit I will go dati nga kapagulo iti nakaboboyuhon dati. Man tadi kaboboyuhon data ang osonong o gumu inawayaan dati dat iman na po dati nga apatut that I will go. I will go na iman dati ti. O gumu na hipanambarasan dati dat mo ida iati na po nga I will go na po iswang karohanian. Idi gulo o bintagod to ko nga naka I will go to ko na di DM to ay samakan ko na di karuhang no ay samakan ko na di tanganak kay mayaan ko di tanganak ko kono di mangamal di lo ano di mamolumpakis ano di manandang manumbok muli ko nga kalangadan di tanganak that I will go na gya. Idi gulo borukon bay na amo. Idi gulo akahul. Mintong poboros kinorhingan nga ako pud nga bay no. Mantada I will go toko. Ihati na po di nga langadon kasari toko mongintong iluboros na kinorhingan. Langadon kasari toko mo giampay iswa nga kasalimbahan dat minsuswab nako I will go ngay to kuno lo sigog ka pamula nga don to ko sa nga daw no gid ay sa line aya orubat tadi ako kano bayno ka kumoy no po nga nako I will go na ri idi gulo ako daw ginaon amo kiponso nga sigog ka na po sunuday ni karuhang no makibaptis ako kano ilo na I will go ilo opuhang ngay haro ko porluan dat pasunudan nga santabi haro kaganan na ginawo kagayaan na ginawo muhop ilo ngay nala I will go jadi by no I will go to ko pakasari hinggo na pod I will go ginaw dati I will go kahaharan dati I will go sambayang dati I will go nagiatinan dati hinggo na po it mila dati dat paindalanon ang paburuon ino po paling penting nga noko I will go no iman dati sendiri. Paingkurah ta kadi may paimpuli pamagunan. I will go.
may nakatitano di sukarilawan tu kongoy na di pamagunan da suway ka. Mila kamayan dat ata kay iho no potigi tu it kandangon. Hingga nanongay ko hitip ya sabah nga ako'y natutok. Hikamon ko kandangan bo. Kandangan no poti nga idaw no. Sabah na pohom. Si pitang nako nga si pitang nga napalid akon ka tinumumod. Napalid. May manumbok kalambus nakori ka tila si pitang. Ponsiangan may ponsiangan la. Kudat. Nako ngay kudat nga. Nako nga dihilod. Simpang mga yahaw. Nako nga inadi kamuandat. No gyari di. Ihilod Pulau Kulambu hilo no nga nalihuan na di. Ipiasaw mirapang hilo kad kudati mirapang ko talud di. Tawaw no kongoy no di tahun 97. Lahadatu sandakan. Nalihuan no madi. Antakan no po di yung boros-borosan dat tawaw no bandar paling got oromos ka. Nga kita ko di gambar-gambar na ko tok alumisto mo di tawa bay no gi. I will go no nga ribo. Tanggilan nako tanggilan bo. Utabulod. Utamarudo kutakin habalu. Kundasang nako kundasang. Pulau Sipadan. Di no ko ngay dilo oy. Pulau Gaya nga po no ko ngay. Jadi paingkurat ako din mo I will go sa pamagunan. Iti nagikinin na dati nga at ako po napuli. Tanom. Ko ngay tanom la. I will go nagini mo sa pamagunan. Iwatas po sandiri nga ay nako ngay. Paingkurat ako. Nga mantad ko kay sisan dati DM. Iti nga iso oralan dati dat ko ng isang pamagunan. Korikot ako mutid. Isay ko mantado Australia, di mantad Canada. Thailand. Kamuan po nga, korikot ako na isang pamagunan ki. Iri ni pihulit-hulit dati. Inot komen do kayo. Kamuan dat isang pamagunan na mati orikotin do. Sa kirad alumi sa komen dati nga to sampo magunani ko kito. Jadi mantado ko sa limbahan dati dat isuanggat boros dusun 7-day Adventist. I-komen dati nga to itinat 7-day Adventist sa komen dati kamuan na po iati dati no to kay bulay ka pilo katumbayan do kon. Tu iti na I will go dati. Suway ka iti kay si San dati da min susuam. Ang papawayaan dati dat karikot dahil dambokon. Ang miyagalin na ilan dati iso na pakaguralan. Sayra dat monomborasit cerita misyon no kasyo. Persembahan na po sabat ke-13 dabay no. Nga porikoton dati hilo ka. At ako piya karikot tinan dati nga inapohit panguhupan dati maya dilo persembahan nga karikot isang pamagunan. Kuya kumbalo karikot ako mondat Afrika nga inapohit panguhupan dati dat maya dilo persembahan ngay nga karikot dahilo. Puji Tuhan tu hariralan dati. Man tadi di ilo ko puwahangon ngay dati nga pati lembusan na dati. Jadi iho nga iso no di panahakku ka. Korikoti sambayang dati. Sumambayang kasari to kad munto ko pamagunan dat
may no da anuay penguhupan ngay it barisan hadapan pempuli pemagunan kan disambayang dati kemudian pom I will go no bagyari nuno na pairalan dati da I will go nga patilambusan na pa dati okay harodihot akurid pertikaian nilet 1920 hingga guluh tudukan pohom baptison lagi ko baptison pom tudukan lagi hingga guluh kano po diti siliho na dakod o insanan na po bansa nga murid ko ponjuo na ilo iswa nga ngaranda tapa tanah kamro kudus tudukay na ilo mamonsed o insanan ni pinaboras ko kumado kayo nga na po di imbulaya ilo ki tumanud na po diti ki silihon daw murid pengkurad asili murid may galo po may sikul may dapitor kadapitor kano po asili ka ng murid akunan ka ng murid tarimon ka sumuang kakalas nga ka pa man nakabalajar gi nasili nagi nakun ka nagi murid nga ka pa nakabalajar sayradet na baptis ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu kamoy na po nga itinaponaponso nga puno ko ilongay sedangkan da iyati pe no ponso kon ko gumutailan to katigi hari mangkuit koilo pya nga aming koilo doon na po pangintangan at right ka ilat ajaran pom baptisan lagi ko baptisan pom ajaran lagi nga tumanud to kagati peredaran zaman tibo ino po idilaid pengkurat ay lahan dati megal di Pilipos pensakaid karita miyempay di sida-sida hiri ini siya mangajar mo boros monorita korikot ti harwaig nuka di sida-sida nudi salah ponsuon ako diti ka lintuhon pojuo nga yati bayno susah to kay tirde gumu tamo dat asang kiwal to ko gumu kasang kiwalan dati paingkah ka nga ay no kurugadi la tu ihullo ka gumu tamo dit ponong kiwal dati har na pay bohiton paingkah ka nga tapi kanapa hari tuhot to tirde ilo no kakuaan dat itinapadit ay pagindalanon ti miyagal ko iti baptisan nga gumu no paralan da it maanto ko poboroso paindalanon da gereja tu sumimban gati ko boboyhon dati bo ilo no kakuaan dat haro nagi gereja maanto ko po pamatangon to ko po pajuan nagi ka jadi kung na kayo lang paingkura kaubasan dat inagereja da kayo ajaron po baptisan lagi ka baptisan po ajaron lagi nga ino po hit kahanangan do hiti kerohian do hiti ajarlah mereka melakukan segala sesuatu iwakon nga tudukan ihati nga magituduk-tuduk to kono isay do kayo hikaylo to kayo magandas kayla ko na po magihop to ko haraway mo tigyahit labi po di perbincangan sekolah sabat mogi simbar hiri guru ipakadada isyo kaylo na isyo nuno ahi po di wakon polo buson naging paingkam mo tilo ka ilanam it mga kiroroyhon ko paingkuro nga magitudok-tudok kano pagyati no kadhilo
ajarlah mereka melakukan. Ajarkan pula nga akan kaboros no. O ilan po dati patudukan na dati paingkuro tako dat najari di ajaran. Kada do ko ilo tako nang mangajar nga to kayati najari di ajaran dat nilan dati. Paingkuran hara di tuhat tet paingkuran di makibaptis sebab pemanan sawo. Ilo nga misteri bola. To kay lo ginawa tulun. Boleh jadi antakan ni di hinomod to mo di siyo. Kakawin na di mintong na tumanod. Nga haro nagiit. Yodit mo napot kopi nukad suang ginawa dati makibaptis ni sila gara-gara manan sawo ka. Nga sigog ka na gini doon katuwa garaja isyo. Amo na mystery nakadawlo bo. Hata ka na pa kailang paingkura ginawa tulun. Mila na kod mo na patisid abaptis ko. It pura-pura no mintamod-tamod na tamod nga mystery na lang. Di siya urusan di kumakinarahingan Tumano di siya kapaingkura di siya na Thailand. Ito pilihan na bagyarite di ba? Ina pa mila dati pa inalanan nga angatan dati tumanod tudukan dati tanudan di siya kaamo di siya na pilihan di siya na urusan kumakinarahingan hara na po bahiton dati lo nga abutan dati kago pahilon to kanalo pelajaran. Oke, jadi kanom yang pa ito ko po di konsikahan production. Ino pa ipanumbayaan dati nga yati sebagai pananud da kinorohingan. Gumo no po kaboling kahang det kaposian dati. Gumo karatuon, gumo pangimbayatan. Nga tilang busta ko nod sumuan di kumakinorohingan. Imilom mga hak dati dat girat kasari tumilang busta ko ang tatap po ipangintangan na kinorohingan. Magsusuay katapulimanan Toriri mo Rataw sinduwa Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon No kitang balut Yesus kasasarit korong mamormi ay soko irat sinulong daw kadang katong Yesus na sondihon. Ano misis at akad isong samayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga konsikaw na kasoba na bayan na mantadot sa kadungno gisambot na limpupusan dahay kapag yampayan dahay da kasoba na bayan na humsantab din naway ang dahay panudukan inaratian dahay nga manahak dadat kagiratan ang titudok tay kapangiwaguhan dat katumbayan dahay gisambot patilambus kasariah dat sumimban manta do kaposian dit osadu umadia isuang do kaposian dit osomok
Om lumisi kasari kuman ya Tuhan. Kasuabon na digiti nga sumambayang kumantok at insanan makikinangaw. Gisambat patilambus daya haid magisisad iswang isok kadungan mayadat sambayang manikid ni susuab. Santob da pagindalanan na kapasyan dahay nga hino ko mga hakdahay. Gisamban nuno pa'y abantalan dahay nga iya nakasariit bontugan dahay iswang da kapasyan dahay. Uhupan ni hay tumagwang ka iman dahay tisam-tiso isang baog girat kasariay. Kaun sikaw nagidat panguhupan no maya da kalidasan da tinandahay sa kirod iswang dat panasakit nga may nihay anuay da kalingasan mo'y milahay patilambo sa palayanan na hitikinan ng dahay nagi patilambo si haid o simbayan dot umaraja da malayani dia ampunan do sa dahay Tuhan tin sambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung si Kodat kinapagyampayan dati di kasobon ba no? Om, kada dati lihuay, tadaw da suwab kapag irubato ka. Inoko po.